umwana w'iyisi. Umwana wa Roy wanyawe ninde? Ni Saho. Nyuma yo kurwana urugamba amaze kurinda ubwami bwe azagaruka yicare ku ntebe ye y'ubwami bwe. Saho 15 साल तक करान Roy yarinze Karani imyaka 15. एक ही रात में पूरी Devaraji arangije araza twika icyo giturage. Umusore baramuregeye. Bari baje batangiye gusubirana n'uyu musore bantu kumukubita. Musore none ndakeka umaze kumenya umwami ninde. Umwami wa nyawe uri kumwumva umwana wa Roy. Uyu mugore yarikanze. Sawa bose batari bazi n'umukobwa yarikanze. Niwe mwana wa Roy wagomba gusigarana Roy group wimanukiye ajya kwihindura igisambo ari umunyamafaranga kugira ngo ubwami bw'aburinda abantu nk'aba. Ngo namara kurinda ubwami bwazagaruka yicare ku ntebe y'ubuyobozi. Abaturage b'inabo muri kano gace ka Karana bahise bamurinda. Bimeze bite ngo Roy yari yarabarinze imyaka 15. Devaraji yarabangije. Yaraje twika igiturage. Uyari hano yubuye amaso abona ikimenyetso cya ya company bita Roy. Bagishize inyuma ya boss nyiri company ubunuyu. Binuwe nyiri company ubundi. Yari yarimanukiye gushaka ninde wishe papa we. Uyu niwe mwana wa Roy. Byantwaye imyaka 20 kugira ngo mbane na papa wanjye. बोलो Mbwira where are you dad ure papa. Cyagiye umugabo ari kuri telefone bamugonga ari kuvugana n'umwana we. बनाने को दूरंगा पिरगे Nari naragumye kure kuva nyiri umwana. ను చెప్తాను అంటుంటావు Mwana wanjye iteko umbwira ngo ari ikintu ushaka kumbwira ni igiki? Papa ntacyo. ప్రతిసారి తిరిగి వెళ్తా అనుకునేవాడిని ఇంకా మనం దూరంగా ఉండక్కర్లేదు. Mwana wanjye ntabwo tuzongera kuba nakuguma kure. నిన్ను ఈ ప్రపంచాన్ని Uyu munsi ndaza kukwereka isi yose. Ejo nzakumurikira isi yose kuri umwana wanjye. Banamenye ko ari uzansimbura. Byagenze bite? Mwana wanjye ari ikintu ushaka kumbwira? రేపు కలుస్తాను నాన్న Papa tuzahura ejo nibwo nzakikubwira turi kumwe. Papa yaraje aje kure umwana we dore baramugonze Jackie Shilof Roy. Cyagiye bamugonga yaraje gura n'umwana we. Bari no kuvugana kuri telefone.